pratiš li ti kod svojih igrača screen time, odnosno vrijeme provedeno na telefonu? Jer ono što mi vidimo ovdje u radu sa svojim klijentima, naročito sa mladim sportistima, a posebno sa mladim fudbalerima, je da vrijeme koje oni provode na telefonu je toliko dugo da čovjek stane mu pamet. Ono što posebno zabrinjava jeste to što oni na telefonu vrijeme provode u vremenu kad bi trebali da spavaju, a to znači navečer između 10 i 11 i ujutru 2, 3 ili 4 sata. Da, mi stvarno probamo, ima tu malo više ljudi u klubu, pokušavamo sve što je moguće staviti pod kontrolu, pa i to. Jednostavno pokušavamo probuditi svijest i važnost i tog odmora i korištenja mobitela i ako se koristi već kad je to najbolje, kad trebaju vrijeme za sebe. To je nešto stvarno što igra važnu ulogu. Pričali smo stalno o treningu, treba spomenuti naravno i pravilan oporavak i kvalitetan oporavak. Ako nemamo kvalitetnog oporavka, mi sutra počinjemo prekostra iz minusa, taj minus se samo produžava. Akumulira se. Ide dublje i jednostavno ili je povreda ili loše performanse, psihički, pa nešto se tu dešava. Ali svakako da igra jako važnu ulogu i da treba posvetiti posebnu pažnju. Jer danas je to baš je sve dostupno, baš je izazov i teško je odvojiti se, pogotovo mlađoj raji.